ugasio snimanje. Kekereke! Oj, kekereke, ovo je voda. Meni su krenuli ljudi suze na oči. Daj mi mleko, mamu. Daj mi, Spajiću, daj mi mleko. Evo ti pivo. I ja ću pojedem sad lubenicu, celo. Meni lubenica nije dovoljno, da? I dalje se osjećam... Ovo je tvoje. Ljudi. Ja. Meni su krenuli suze na oči. Ja imam kukuruz na kojem nema ništa. Jedan kukuruz koji skoro ima ništa. Ajme. Ajde. Spasio ga. Evo opet! Joj, ljudi, ja ne znam kako ćemo ovo da izaći. Give me. Shit, brate. Ajde, ja ću ovu, ti uzmi koju hoćeš. Brate, muka mi kad nje pogledam. Ovo hoću. Ne mogu da izvadim mamute jedan. Ajmo ovako, ne, ajmo ovako. Živeli, bre. Ajmo, živeli. Ček. Ovako. Nije to. Jeste kao... To nas sva dvije, evo ga. Živeli samo. 3. 4. Živeli. Živeli. 3, 4, šta? Ljudi, ja ću svoj celo pa. Oje. Meni bratik ja meni krenu suze da krenu. Sad ti šaram se. Ajde. Nastavljamo ti. Stop leaving your banana in my face. I don't even want it. Just kidding. I got it. Baš lično tebe. Alo. Ajmo nešto gledamo. Meni gori jezik. Why is he throwing eggs? Eggs? Yeah, eggs. Yeah, like why is he throwing them? Ljudi, čekajte za čas. I ljudi, to je to za ovaj video. Ako vam se sviđa, stavite like, share i subscribe. I stavite na operaciju jezika, moramo da odemo posle ovog videa. Da. 4000 € ukupno. Like, share, subscribe ljudi i pretplatite se na debeli deda. Da ne bi vi osjetili ovaj bol kao što mi osjećamo. I ljudi, to je to. Ajde, vidimo se u sljedećem klipu.
Ćao.